Ingeta mbutamea kanda mfumunsundi mwana ngandu ngudinganga munzila Kongo ya nkudulu mumpefe evo mfulukulu ntemo ba mbuta za bantu munzamvimba bafwa evo bamoyo bayaya evo bambuta evo bayaya yenge kenu mutatu kama se matondo mingi toujours na kati ya bazonsenema beto na kati ya malongi toujours ya minu betukele tangu mekuza kulunga ina betoke kuwa malongi betuke kutanga yao malongi ya betuke kutangila yao na kati ya deuxième chapitre ya malongi maminu na titre yao malongi maminu ina teme yao tata nzambi mbangu duluvo inki evo mwana tata nzambi inani evo bwe tuziti sila nkombo tata nzambi matondo mingi bikatwa dinga lala yevutu kisamo beto kibeni ingeta beto kekuiza kutanga malonga beto comme d'habitude beto ketanga beto ke kuinterpreter na munukutuba munukulosa malembe landila kinkole ku Kongo matondo malonge maminu imalonge mantete mavewanga kwa muntu zololelanda kinzambi kya Kongo isaluke oso muntu menitambulwa mukilongo kya Kongo musika mesa kizungidila kyandi kuna malongi mama mukizungidila kyandi kadi minu kikondolo mavanga kena kefwa idina tufuete sambela yesala kadi tufuete songela minu keto umavanga meto mangangu makikesa yejela ya nsadila bamekuiza kutuba mutindwa malongi yai benoke na kuwa malongi yai benoke na kuwa to livre yai betoke na kutanga yakele malongi ya tete yina bake enseigner que muntu yina mezola kukota na kati ya nzila Kongo muntu yina mezola kukota na kati ya kinzambi kya Kongo muntu yina mezola kulongoka kinzambi kya Kongo donc yayi yakele ba première ya ba enseignement ina bake kupesaka yandi conseil de la foi malongi makiminu nikuna bame kuzonza malongi yayi na ntangu andike kulongoka yao yandi mekuzaba yao yandi aussi il faut que yandi enseigner yao na babantu yina ke vandaka proche na yandi fana kukunda yao na kizungidila ya yandi donc na entourage yange malongi yayi inge fana kutambula na yao enge fana kuenseigner yao aussi na babantu na bampangi yange alors si ngeke na kuenseigner ve yao ou ngeke na kusadela ve yao cela veut dire que minu yange yake ya kufwa parce que kiminu yina kel vena ba comportement
yake kiminu ya kufwa. Kiminu ina keve na ba reaction ya mbote yakele kiminu ya kufwa. Nina yao bame kutuba beto fana kusambila ye beto fana kusala. Maintenant, betika kuiza kukotuswa na kati yina yame kuvanda ni titra betu ke yai malongi maminu yakele malongi yina muntu atete yina me zola kukota na kati na kinzambi kia Kongo yai ni malongi atete bake konsenike yani fana kuzaba yani fana kusadilaka yani fana kuosenia osina bampangi yandu fana kusala yandu fana kusamila yandu fana kulakisa kiminu ya yandi na kati ya nzila Kongo. Matoni betu mekuza kukota na teme betu kele na 3 teme ya tete batu bilaka beto Tata Nzambi Mbangu du Louveau. Tata Nzambi Mbangu du Louveau. Comment nous pouvons interpréter le nom de Tata Nzambi? Voilà la question. Mvutu. Mambu mole mena vava Tata Yenzambi. Babole tuzeyi keti nki biobio nki kyokyo bikwanga votata muki Kongo. Tata Nzambi Mbangu du Louveau. Voilà notre premier titre. Que veut dire Tata Nzambi? Réponse. Mambu mole mena vava Tata ye Nzambi. Babo tuzeyi keti nki kyokyo kibikwanga vo Tata. Alors ba mambu zole kelawa beto kele na Tata beto kele na Nzambi. Fo beto bangula kubangula kuinterprete kumbu ya Tata Nzambi. Donc ya inu kumbu ya Tata Nzambi tumase interprete. Donc Tata Nzambi ba mambu kele zole beto kele na Tata beto kele na Nzambi. Dono beto nyonso beto mekuzaba nani baki kubokilaka Tata. Donc papa kwa nani baki kubokilaka papa. Et de maintenant muki Kongo Nzambi ijambu jitukidi mumpanga Zambi mbila kana isavo kala mufulu byabyo. Tata betu mekuzaba ke Tata ni papa. Betu mekuzaba ni papa. De maintenant Nzambi yakele kumbu mo yakele kumbu me basika na kati ya verbe kunzambila kana. C'est-à-dire dans le Congo nous avons des verbes. De maintenant il y a une verbe ina baka bokelaka kunzambila kana. De maintenant na kati ya kunzambila kana, voilà d'où vient le mot Nzambi. C'est pas du genre interprétation ya babantu mingi kezo za Nzambi, Inzayambi, Onza mbi. Donc Nza
yambi, le monde est mauvais. Non. Le mot nzambi vient dans le verbe ku nzambi lakana. Ingeta. Nzambi lakana ikadulu kele kwa kena mufulu bio. Alors, leur veut kena kwa ku nzambi lakana yakele. C'est-à-dire yakele ku nzambi lakana yakena kupresente ke kima ke na kati ya babima nyonso. Donc énergie mosi énergie ke na kati ya babima nyonso. Donc par-ci par-là par-ci énergie ngo ikele. Donc yake kima ke na kati na babima nyonso. Nza milakana. Donc énergie inakele na kati ya babima nyonso par-ci par-là, yavana isa toto yakele yavana maza na mupepe tout. Donc voilà, bako kwa bet vu que ba vanda vraiment yela. Voilà ba tireke mo ya nzambi na kati ya verbe kunzambila kana, parce que il savait que kunzambila kana, cela veut dire une énergie que na babima nyonso yavana na zulu, yavana na toto, yavana na zulu par-ci par-là. Donc itata nzambi una. Voilà. Tata nzambi mbangudulu vo. Seto jena mubabo biabyo. Idina kunsaku nemfunda tata nzambi mpungu ya ndevo. Donc tata nzambi, cela veut dire itata diaba bantu nyonso, tata diaba bima nyonso. Babima inabeti kuzaba, to babima inabeti kuzaba ve tata nzambi iyani vidi bima byobyo. Ina yao yandi tubaka tata nzambi tubaka na nsaku nevunda yandi vo. Mono ine Kongo kalunga walungila mubaboye bebyo. Alors hormis connaissance ya bazon setre bet na tango entama ina ba pesaka énergie na puissance ina kena babima nyonso ina bakoko beto pesaka kumbu ya nzambi nkumbu ina bachireke na kata verbe kunzambila kana, or mi kumbu ina bapesaka ki tata nzambi. Alors tata nzambi yandu mosi mekuiza kutala on setre beto baki kubokila kan saku nevunda tata nzambi mekutuba munu yayi ngeke na kutala munu ni ne Kongo kalunga walungila mubabo yevyabyo. Donc kaka meme kumbu, cela veut dire ne Kongo kalunga walungila mubabo yevyabyo. Donc énergie toujours yena mubima bya byonso no bimonekanga yebikondo monekanga bavantoto. Ingeta ibonso bobo jenina kadi nzambi ye kalunga imambu mole mena ye mbango dulu ye mosi. Alors ni mutindu ina yakele samuti tata nkumbu ya nzambi na nkumbu ya ne Kongo kalunga walungila mubabo yebyabyo yakele babima mosi yake babima zole mekansi interpretation yao yakele kaka mosi. Donc leur ngeke na kuwa tata nzambi mpungu tulendo ena tanga kana kuwa ne Kongo kalunga walungila mubabo yebyabyo bamo kezole mekansi interpretation yao yakele kaka mosi. Voilà. Itina ne kalunga iumosi munkumbu za tata nzambi. Tata nzambi wena mpeve ya velela tekela nsemono azulu yentoto. Alors
Langa kana kuwa ne kalunga. Na lero ngekena kuwa tata nzambe yakele kaka energie mosi. Mais kaba kumbu ke ya kuchanger. De maintenant tata nzambe ni yandi kaka tekelaka na inza yai ne Kongo kalunga lungela mbaboye bebyo kaka yandi tekelaka na inza yai na kusema na kukreye babima nyonso yina kele na inza yai. Ingeta tata nzambi wena mpeve ya velela tata nzambi kele l'Esprit Saint. Tata nzambi kele l'Esprit Saint. Tekela nsemano azulu yentoto avant création ya zulu nantoto mpeve ya longo ya tekela tesa munza yayi. Mpeve za bantu babo za kikadila yandi muza vaikila bonso ndekela za tia za vaika munembomba yekwiza vuata nitu ya zimbwetete. Alors nantete mpeve yoyo ya longo ya tata nzambe mpungu tekela zulu yentoto avant zulu nantoto kwiza kusalama mpeve ya longo ya tekelaka. Ba mpeve ya babantu si ba esprit ya babantu si tekelaka avant création. Parce que nina kati na inzutu ya yandi na kati na yandi ba mpeve ya babantu basikilaka. Donc avant création ya zulu yentoto mpeve ya tata nzambe mpungu tekelaka na ntoto yai. Na kati na mpeve ya tata nzambe mpungu mpeve za bana babantu mukati deni twani. Donc tekela zulu de salama tekela ntoto wa saluka tekela eboso ebu me peve ya tata nzambe tekela mukati na peve ya tata nzambe mpungu imomo mwavaikila mpeve za bana babantu za vaika bonso bazekla ya tia bazekla ya tonnerre. Le monde me kuiza kusalama. Alors na kati ya nzuta tata nzambe mpungu mpeve za bana babantu zivaikiri bonso ndekila za tia mukatikati dani tu ya mpeve ya tata nzambe mpungu bonso buvaikila ngatia twanembumba bonantima ngwentako. Ingeta za zingi ntangu za mpinanza za bizungi za bisimbi za bantu za bibulu za bimenina ye nginga za ntoto ibonso bobo tata nzambi kenina seto jakimpeve kadi iyandi wina sina jababo yebebyo muyanzi twatuka ye imuyanzi mpe tunavutukisa beto bana bavila butuna vutukisa munzwandi seto je munzwa seto jena mumazulu malungila nzayayo. Alors banzutu c'est-à-dire pourquoi bete kena kutuba que beto babo twena bana bana. Pourquoi nous sommes bete kele babana ya tata mosi beto nyonso na le monde samuti na kati na yana na kati na mpeve ya tata nzambe mpungu na kati na mpeve ya beto nyonso beto basikilaka mutindu base étoile ke kubasikilaka na mazulu mutindu ngwentangu ke kubasikilaka na mazulu
Donc chaque babima kele na ntoto yai babasikilaka na kati ya esprit na kati na nzutu ya Tata Nzambe. Yavanda baiti, yavanda bibulu, yavanda ntoto, yavanda maza, yavanda mupepe. Babima nyonso kena isi ya soleil ya basikilaka na kati ya mpeve ya Tata Nzambe. Ngevanda mundu zaya ngebasikilaka na kati ya mpeve ya Tata Nzambe. Imbwa, susu, ngombe, ngulu nyonso ingetalaka ya basikilaka na kati ya mpeve ya Tata Nzambe. Alors nina yao beto babane yani beto ke kuvutuka na kati na nzutu ya yani na kati ya inzo ya yani muntangu zinakwiza tunavutukisa kwa yani munzo ani tunavutuka kwa tata dieto yani wena mu mazulu yani wena mu mazulu mamo mamone kanga mu meso Yemokondo monikanga mu meso. Voilà notre première thème. Nzambe wa bonga wasa matondo.